urabona urufunguzo rw'uyu mukino ruri muri Mediane nkuko Enzo yabajijwe kuri mu kino ku cyumweru kubiba nawe ya ruri muri Mediane navuga ko ya nama ekipe afite uko ahagaze kuko turavuga Arsenal ya mbere imaze kwitwara neza kugeza amagenga muri Premier League ikaba ya mbere muri Champions League nkuko bivuga. Arsenal ku ntsinzi zayo muri sezo 16 hakazamo draw ebyiri no gutakaza rimwe muri match 19 yinjijwe ibitego 7 byonyine itsinda 42 ifite clean sheet 11 abakinnyi 13 batandukanye ba Arsenal byuze amaze gutsinda igitego muri izo match bagiye bakina. Irebye ku ikipe ya Arsenal ni imwe mu ma ekipe yo na Chelsea muri ama ekipe amaze gutsinda ibitego byinshi muri championnat eshanu zikomeye hari i Burayi. Ama ekipe amaze gutsinda ibitego byinshi sibya Bayern yatsinze 65 mu mikino 19, Barca 48 yo na Paris Saint-Germain ibitego barabinganya gusa Barca ni mu mikino 18, PSG ni 19, Bayern ni ibitego 18 na 43 yo mu mikino 18. Arsenal irakurikiraho ni ya gatanu imaze gutsinda ibitego 42 nibyo yatsinze mu mikino 19 impuzandengo y'ibitego 2 n'ibice 2. Urebye Chelsea iri ku mwanya wa karindwi mu mikino 19 ibitego 41 nayo impuzandengo y'ibitego 2 n'ibice 16. Urumva ntibari kure cyane mu buryo batsinda. Adera impamvu uvuga ngo wenda bigendanye na Mediane Chelsea iyo urebye neza cyane aba bakinnyi bayo basatira niba tuvuga ngo Joao Pedro afite 4 hakaza 4 bya Enzo ndetse undi ninde Estevao ubwo ntiyabyongereye muri championnat muri championnat Estevao nagarabigezaho ni Joao Pedro ni Pedro Neto Joao Pedro ndetse na Enzo bafite ibitego 4 bine barabigejeje si marushanwa wese sa ubwo ngubwo kuko mu bitego nibyo Joao Pedro 4 Neto 4 Fernandes 4 Caicedo 3. Urakoze ubwo urumva niho batop scorer nabyo ni 4 abafite byinshi Caicedo 3. Abakinnyi umvishemo bakina nk'abataka byanyabyo ni bande muri abo bafite na Caicedo mubazemo umwataka Joao Pedro mu bantu 4. Abandi n'abakinnyi Neto no muwinga, Fernandes ni box to box, Garnacho afite kimwe, Kole Palmer kimwe, Estevao kimwe cyane andi n'aba defenseur. Iyo ugiye ku gice cya Arsenal gisatira urebye abakinnyi benshi ba Arsenal basatira bafite ibitego byinshi ugereranyije n'aba Chelsea. Nabo bakagira Mediane wenda sibye Beresheze urebye ku bitego hat-trick yatsinze ejo bundi. Aba badikran si ibitego byinshi urebye Zubimendi ibyo bitego ntabikora. Arsenal cyane mu gice gisatira wavuga ko bafitemo Gyökeres 4, Trossard 3, Bukayo Saka 3, ubwo na Eze umufashe mu playmaker afite 4. Urumva byibuze mu gice gisatira turavuga ibitego byinshi by'abakinnyi ba Arsenal par rapport y'aba Chelsea. Ariko abakinnyi ba Chelsea biganjemo bafite ibitego byinshi n'imibare yafashije Chelsea gutsinda match n'aba mediateur. Uvuga ngo Mediane ya Chelsea n'urufunguzo kugira ngo ibe yatsinda umukino. Wajya kuri Arsenal Mediane yabo nibyo ishobora kutagira iyo mibare ariko ni Mediane imaze kutwereka ko imenyeranye yaba Zubimendi, Declan ndetse na Beresheze nawe uzamura iyo mibare y'aba mediateur. Hakazamo akantu navuga ngo uru rugamba rwa Mediane ruzarebwaho cyane cyangwa se n'urufunguzo kuko iyi mibare tuvuze na byinshi byaranze aya ekipe mu rugendo bamaze kugenda igice cya Mediane cyagiye kizamo cyane. Gusa navuga ngo nahoze ndeba wenda kandi kantu kamwe nagarukaho nashimira umutoza Enzo Maresca nyuma yaho Cole Palmer avunikiye muri match 13 bakinnye batsinze match 10 banganye imwe batakaza match 2 batsinda ibitego 30 batsindwa 13 muri izo match afitemo clean sheet 6. Irebye umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi kuva Cole Palmer yavunika mu marushanwa yose ni Estevao Willian ufite 5 mu ruhare yagize rw'ibitego 5 yaranabitsinze byose. Pedro Neto afitemo 2 na assist 3, assist enye za Jamie Boyeno Gittens n'igitego, Traike George ibitego 3 na assist, Alejandro Garnacho 2 na assist 2,
Joao Pedro 2 Majiu ni kimwe na assist na Liam Delap igitego byibuze muri aba bakinnyi nabo tuvuze basatira nyuma yo Cole Palmer avunikiye bagiye batsinda ibi bitego cyangwa se abagize urare mu bitego byinshi ni igice cyose gisatira uvuga ngo umutoza Enzo Maresca yahise ashakira uburyo igisubizo cya Cole Palmer agishakira muri groupe y'abakinnyi muri cya kintu twakwita ngo ni effectif ye muri je ensemble avuga ngo rero iyi match irimo imibare ariko igice cya mediane bro hazacu wambaye Cole Palmer 100% kuri uyu mukino arahari yavuze ati umuhunga ameze neza 500% Cole Palmer uyu mukino asanze nta n'igikuba cyacitse cyane yanavuze ati kubanzamo birashoboka 100% ati kubanza mu kibuga rwose birashoboka arahari wese ati yanakina rwose ati rwose kubanza mu kibuga byo n'urucaba n'umuvandimwe arahari ngira ngo uyu mukino ku musoko wa mbere twaganiraho byimbitse ubundi haza kwa mbere haza match ziremere akantu gato match zibaye 11 Chelsea datsinda Arsenal 11 Chelsea yatsinzemo rimwe Arsenal itsindamo inshuro 7 banganya inshuro 3 ariko nko muri match 6 ziheruka Arsenal yagiye kuri Stamford Bridge yatsinze 3 inganya 3 yagarutse nyuma yo gusiba imikino 13 kubera imvune Cole Palmer yagarutse niwo mukino utegerejwe n'abantu benshi muri Premier League niwo mukino twakwita umukino uruta indi yose kuri journée ya 13 ya English Premier League na makipe abiri y'i London ari kwitwana neza kurusha andi yose yo muri Premier League akakanya niko navuga Chelsea yatsinze ikipe ya Barcelona mu mibyizi hanyuma ikipe ya Arsenal nayo ihita yisogongeza Bayern Munich amakipe abiri y'inanda nahagaze neza pe Kalundura mbega umurwa umwe ikipe yitwa Chelsea iravuga iti twebwe turi Pride of London dufite Champions League ebyiri twatwaye Arsenal nayo ikavuga iti okay we are the king of London kuko twebwe tubarusha ibikombe bya shampiyona we are the invisibles ko babavuga cyane rwose ikipe ya Arsenal rero na Chelsea ziraza gucakirana kuri iki cyumweru saa 12 n'igice ni match iribuze kubikomeye Patrick yego uwo bita Bing Bero nankirireho utuntu tubiri namuhaye bibaye byiza yaduteranya abantu barahita bamenya rwose icyo bita sum up kuri uyu mukino bamenye uko gahunda zimeze mbere na mbere n'ubwa mbere no makipe agiye guhura kuva 2005 akurikiranye ku rutonde rwa shampiyona ayoboye ari aya mbere imwe ari ya mbere indari ya kabiri ari ya mbere ndari ya kabiri aka kanya tuvugana ekipe ya Arsenal irarusha Chelsea amanota 6 Arsenal muri game 12 ifitemo insinzi 9 yanganyije imikino 2 itakaza umukino umwe abantu barabyibuka wa mukino batakaje imbere ya Liverpool Arsenal imaze kwinjiza ibitego 24 yinjizwa ibitego 6 birumvikana ko defense ya Arsenal imeze neza cyane attack ikaba imeze neza ngira ngo abantu babizi ko ari imwe mu attack imaze kwinjiza ibitego byinshi iyo ni equipe ya Man City zo zimaze kwinjiza ibitego byinshi ibitego 24 hanyuma equipe ya Chelsea iri ku mwanya wa kabiri imikino 12 yo ifite insinzi 7 inganya imikino 2 itakazamo imikino 3 imaze kwinjiza ibitego 23 yinjizwa 11 urumva nabo atake yabo simbi kuko nayo urumva iri inyumaho igitego kimwe ariko yo ikaba imaze kwinjizwa ibitego 11 ifite amanota 23 harimo ikinyuranyo cy'ibitego 6 aha ngaha rero nujya kureba urasanga kuri aka kanuze ka mbere ka Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal ni umukino wa 212 bagiye gukina muri iyo mikino Chelsea yatsinze imikino 66 Arsenal itsinda 84 banganya 61 aho ngaho urumva ko equipe ya Arsenal iri imbere ubwo ni mu mikino 211 mu mikino 212 bazawukinira hanyuma equipe ya Chelsea ubwo ifite ibikombe 6 Arsenal ikagira ibikombe 13 ibyo ngibyo abantu barabibona head to head ekipe ya Chelsea yinjije ibitego 272 Arsenal yinjiza ibitego 303 ubwo ibindi abantu bari kubona ni ibyaba top scorer Didier Drogba wakinnye imikino myinshi cyane Frank James Lampard nujya kureba Cedro muri iki cyumweru dusoje navuga ko derby ya mbere yabahuje ni mu 1907 nibwo bwa mbere bahuye muri first division nujya kureba muri iki cyumweru dusoje navuga ko ariho bategaga ikipe ya Arsenal ubwo niho ngiye guhera ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal bavuga bati Arsenal uri tayari gutwara igikombe cya champion ufitemo London Derby
ufitemo umukino wa Bayern Munich wa Champions League ariko uzakina n'ikipe ya Chelsea. Yego. Iyo mikino ibiri yose Arsenal yikuyeho amanota yose imbumbe, amanota 6-6. Yego. Kandi amanota 6-6 yinjijemo ibitego byinshi cyane. Nimba tuvuga ngo winjije Tottenham Hotspur ibitego bigera kuri 4, winjiza ekipe ya Bayern Munich ibitego bigera kuri 3, winjijwemo ibitego 2 ko Tottenham yabatsinze igitego ndetse n'ikipe ya Bayern batsinda igitego. Urumva ko ekipe ya Arsenal yiteguye gutsinda ibitego kandi nayo kwinjiza ni ibintu bigoranye cyane. Ekipe ya Chelsea nayo navuga ko imeze neza kubera ko aka kanya ekipe ya Chelsea imaze gutsindamo imikino 9 mu mikino 11 iheruka gukina mu marushanwa yose iheruka gukina. No kuvuga ngo gutsinda imikino 9 mu mikino 11 iheruka gukina nabyo birumvikana ko umutoza w'ikipe ya Chelsea obita Enzo Maresca arimo arakora akazi karemereye cyane ku ruhande rwe. Navuga ko rero ino game iri nayivugamo by'umwihariko ku ruhande rwo hagati mu kibuga, ngira ngo ejo mundi Declan Rice nawe yagiye abigarukaho bamubaza avuga ko ngo yatoye muri PFA mu bakinnyi beza, avuga ko yatoye Moses Caicedo ngo nubwo badakina ku mwanya umwe ngo ariko Moses Caicedo bazabahanganye cyane kandi ariteguye. Nawe arabizi neza ko kugira ngo Chelsea ube wayishoboye cyane biragusaba kuyirusha hagati mu kibuga. Buriya nayo mpamvu ikipe ya Chelsea yitwaye neza kuri uyu mukino bakinye n'ikipe ya Barcelona bagiye gukina badafite ba Pedri, kandi Pedri turabizi hagati mu kibuga niwe ubukontorora cyane kurusha undi uwari we wese muri ekipe ya Barcelona. Rero hagati mu kibuga ba Moses Caicedo, ba Enzo Fernandez bari bameze neza, nubwo umutoza yize ubwenge bwo kuzana na ba Reece James hagati mu kibuga kubera kazi ko defense ye itameze neza cyane. Ku munsi w'ejo rero arabizi ko n'ubundi defense ye ntabwo imeze neza. Bisobanuye ko ekipe ya Arsenal nka ekipe itsinda kandi itsindwa n'abakinnyi batandukanye, kuko kugeza akanya Arsenal imaze gutsindwa n'abakinnyi 13 batandukanye mu marushanwa yose. Bigaragaza ko ekipe ya Arsenal buri umwe wese yaza akagutsinda igitego. Turabona ko intwaro z'ikipe ya Arsenal ni Mediane, ni Declan Rice, ni Eberechi Eze, batanga izo assist bakazitanga imbere kuri abakinnyi b'imbere bakaza gutsinda ibitego mu gihe batatsinze set pieces. Ejo bundi bita Mikel Arteta yarari kwenjoying avuga ati ngiye nashimishijwe no kubona ekipe ya Arsenal itsinda ibitego bitari set pieces bakina n'ikipe ya Tottenham Hotspur binjije ibitego 4 bidaturutse muri set pieces. Bigaragaza ko handi set pieces zanze nabo biteguye kuza gutsinda igitego. Uyu mukino rero ndawubona ko mbere na mbere urugamba rwaza gukinirwa hagati mu kibuga, ni kuri ba Zubimendi, ni kuri ba Declan Rice, ni kuri ba Moses Caicedo, ni kuri ba Enzo Fernandez. Ikindi kintu ni tactique z'abatoza bombi baza gukora, aho ko byagenda kose turaza kuzibona nkuko twabonye uwo bita Mikel Arteta ndetse na Vincent Kompany nk'abatoza bazamukiye ku birenge bya Pep Guardiola. N'ubundi abatoza babiri bakore ku birenge bya Pep Guardiola. Abantu babyibuke neza cyane uwo bita Mikel Arteta yungirije Pep Guardiola muri Man City. Yavuye maza muri ekipe ya Arsenal, aje muri ekipe ya Arsenal Enzo Maresca itabo uwungirije Pep Guardiola. No kuvuga ngo bose afite ubumenye bakoye kuri Pep Guardiola, nujya no kureba mu mikinire yabo birasa naho bijya gusa. Aka kanya ekipe ya Arsenal igomba kwitondera umwana muto bita Estevao Williams, ni nabyo umutoza yagarutse avuga ati kore Parma nibyo yagarutse turishimye kandi twebwe dufite ubushobozi bwo gukinisha abana bakinnyi babiri mu kibuga. Kore Parma yakina ndetse na William Estevao agakina, ati byagendera kuri match dufite ndetse na game plan dufite. Ibyo nibyo umutoza yavuze. No kuvuga ngo rero nabo ashobora kuza kubashora mu kibuga mu gihe yaba nyine kuri game plan ye abona ko ari abakinnyi bakenewe. Ngiye rero kuri iyi game Arteta yavuze ko wenda ba Gabriel Magalhaes badahari, bwo hari n'abandi bakinnyi wenda bashobora kuza kuba bagarutse kuko Martin Odegaard twabonye ko n'abasimbura muri game baheruka gukina, twabonye Banoni Madueke bagarutse bameze neza cyane. Urebye umukinnyi wavuga dafite umuntu yatayemeza aka kanya no umukinnyi wenda nka Gabriel Magalhaes. Yando Tosari yavuze ko uyu munsi nibwo bagombaga gukora bari bukore nyine bongera gupima bakareba uko ibye bimeze, ashobora kugaragara kuri uriya mukino. Navuga ko rero nta rwitwazo ruhari ku mpande zombi. Kuri Arsenal nimba ishaka igikombe cya shampiyona kuburusha amanota 6 ikipe ya Chelsea, utsinze ugashyiramo amanota 9 waba uri gukonfirima, waba uri no gutera ubwoba indi kipe itekereza ko yazazigahangana nawe ikagutwara igikombe cya shampiyona. Ariko uramutse utsinzwe hagasigaramo amanota 3, ekipe ya Chelsea nayo ishobora guhita yinjira muri urwo rugamba, kuko umwaka ushize imikino Chelsea yinjiye mu rugamba babaje Enzo Maresca aravuga ati hoya ibyo bintu simbirimo, ni ibya za Liverpool, ni ibya za Arsenal. Ariko aramutse agutsinze agasigaramo amanota 3, urumva ko bato yaba yakomeye cyane. Uramutse utsinze nawe ugakomeza gusiga za Liverpool na za Manchester City waba uri kugenda ukonfirima. Rero ndabona ko ni umukino uraza kuba ukomeye cyane, ariko nge ku bwanjye mbona uraza guhengamira kuri ekipe ya Arsenal, kuko nujya no kureba mu myaka yashize ekipe ya Chelsea
Chelsea ntikunze gushobora ikipe ya Arsenal cyane. Nujya no kureba Arsenal abakinnyi ifite aka kanya n'abakinnyi bameze neza cyane, nubwo Chelsea nayo imeze neza gutsinda imikino 9 muri 11 nibigaragaza ko ari ikipe ihagaze neza. Ni match izaba iryoshye, ni match izaba ikina umukino mwiza, ariko ngiye nkabona umunzani uzayengamira kwa Arsenal. So ni match ikomeye cyane. Ikipe ya Arsenal iri ku mwanya wa mbere n'amanota 29 mu mikino 12. Arsenal yatsinze imikino 9 inganya 2 itsindwa umukino umwe wonyine. Chelsea ifite amanota 23 iri ku mwanya wa kabiri mu mikino 12, yatsinze imikino 7 inganya 2 itsindwa 3 yonyine. So ni n'umukino umutoza Enzo Maresca aravuga ati nanjye ndi mu rugo Stamford Bridge. Enzo Maresca yatsinze ikipe ya Liverpool. Enzo Maresca amaze gutsinda amakipe y'amakipe abantu bavugaga bati se byashoboka ko Chelsea yatsinda. Yatsinze ikipe ya Paris Saint-Germain mu gikombe cy'isi cy'amaklub, yatsinze ikipe ya Barcelona muri Champions League uyu mwaka. Enzo Maresca hari uburyo ayo makipe akomeye, niyo Liverpool yarayitsinze nyamara niyo yari defending champions, atsinda Tottenham. Nyine Enzo byashoboka ko kuri iki cyumweru afata ikipe ya Arsenal akayitsinda. Ese Mikel Arteta we muri iyo mikino 3 yarategerejwe mu kwezi kwa 11 atsinze Spurs, atsinze Bayern Munich convincingly. Ese Chelsea we yayambukaho nawe akayitsinda? Nibyo Cedro, reka wenda nitse nko kuri ekipe ya Chelsea mbere na mbere wenda DP7 yaragejeje guhuza no kuri ekipe ya Arsenal. Ahangaha ni imikino igera kuri 6 heruka guhuza ekipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal kuri Stamford Bridge. Ariko ku mibare iki twerekana uko ekipe ya Chelsea muri iyo mikino itahiriwe Cedro, kuko muri match zigera kuri 6 bamaze kwakiramo Arsenal kuri Stamford Bridge. Ubwo ni match 6 ziheruka. Chelsea nigeze itsindamo na match nimwe, yanganyijemo match 3 itakazamo match 3. Chelsea yatsinze ibitego 7 yinjizwa ibitego 11. Bivuze ko sofa mu mikino igera nko kuri 6 heruka, ubwo ni almost season zigera kuri 3 zikurikiranya muri Premier League. Ni ekipe ya Arsenal yabaga ari nziza kuruta uko Chelsea yari nziza, ariko igiye kureba muri mwaka w'imikino nyuma yo gutwara Conference League, ni ekipe ya Chelsea mu by'ukuri isa nkaho nayo yahise ikora icyo twita ngo ni upgrade mu bijyanye n'imitekerereze kuri match nk'izi ngizi zikomeye, kuko ni ekipe ya Chelsea sofa nyuma yo kuba yaratsinze ekipe ya Paris Saint-Germain kuri finale y'igikombe cy'isi, ariko still yatsindaga PSG imaze gutwara Champions League. Nujya kwinjira muri saison Chelsea yatsinze ekipe ya Liverpool defending champion, ekipe ya Chelsea yatsinze ekipe ya Spurs, turavuga watwaye Europa League agakina na Super Coupe, ekipe ya Chelsea yatsinze champion wa Espagne Barcelona. Bivuze ko ni ekipe ya Chelsea sofa imaze kutwereka ko muri uyu mwaka w'imikino uhereye mu meshi bakina igikombe cy'isi cy'amaklub, ni ekipe imaze kutwereka ko kuri match nini ikunze kwa riving ikunze kuza koko ikigaragaza kandi tukayibona. Mbona ko rero hari ikizere cyuko aya mateka mabi kuri Stamford Bridge ekipe ya Chelsea kuri inshuro ishobora kuba yakwinjiramo none muri uyu mukino ifite umwuka utandukanye, kuko akenshi yabaga ari Chelsea igiye gukina n'ikipe ya Arsenal either itari muri forme, ahubwo ugasanga ifite ibibazo by'imvune, yaba atari ibibazo by'imvune ugasanga Arsenal none ni nziza kuyirusha mu bijyanye n'icyo watekereza. Ariko sofa tumo turavuga ekipe ya mbere n'iya kabiri, ibi ni ibintu mu kanya DP7 natuga byaruka mu mwaka wa 2005. Bivuze ko nama ekipe yose agiye guhura ari mu bihe byiza, afite ibyumviro byiza byo kuba yagerageza kuba yakwitwara neza. Ariko ubwo icyo gihe 2005 Chelsea niyo byarangiye twaye igikombe cya champion cyane, urumva icyo kintu. Ariko nujya kureba muri umwaka w'imikino kuri ekipe ya Chelsea nimba mu bitego bamaze kuba batsinda muri uyu mwaka w'imikino bigera kuri 23, ekipe ya Chelsea imaze gutsinda ibitego bigera muri 12 bya open play. Ekipe ya Arsenal iyo imaze gutsinda ibitego bigera kuri 11 bya open play, bikwereka ko na ekipe ya Chelsea mu bijyanye no kubaka umukino, mu bijyanye no kuba abakinnyi bayo bo hagati, yaba ari abo ku mpande, yaba ari abakina basatira, bamaze kwisanga mu buryo bufatika bw'icyo umutoza Enzo Maresca atekereza mu kuba bakubaka ibitego ndetse bakanatsinda. Ekipe ya Chelsea nyuma ya Arsenal niyo ekipe imaze gutsinda ibitego byinshi by'imipira y'imiterekano. Arsenal imaze gutsinda ibitego 10, Chelsea imaze gutsinda ibitego 8. Bize ko nama ekipe nimba Arsenal imaze gutsinda ibitego 11 bya open play, Chelsea gatsinda 12, Arsenal gatsinda 10 bijyanye na set pieces, ekipe ya Chelsea imaze gutsinda ibitego bya 8. Urumva ko nama ekipe kuko arimo aratanga igisubizo cyo kuba ariyo ayoboye urutonde rwa champion. So nimba iyo mibare iri balancing muri ubwo buryo bitabikwereka ko ekipe ya Chelsea bigibuze nayo kuri no shoro no igiye kwinjira muri uyu mukino nayo ifite amahirwe yuko noneho yagira ijambo kukugena
rezilita yava muri uyu mukino. Chelsea muri set pieces urayibona, Chelsea muri open play urayibona, mu bijyanye no kubaka umukino Chelsea ikagerageza ko yahiga ibitego. Twabonye urugero kuri match ya FC Barcelona barimo Estevao bigaragaza, barimo Liam Delap bigaragaza bagerageza kuba batsinda umutacticien nka Hansi Flick. Monaco rero ni equipe ya Chelsea nayo ishobora kuba yazigatanga challenge y'icyafatika. Ni equipe ya Chelsea igiye kureba match zibaye sofa eshatu zikurikiranya Cedro igerageza gukora ama clean sheets, kuko ni equipe ya Barca ni equipe ya Bande, zose izo match ni equipe ya Chelsea yabashe kuba izi surviving itabashe kwinjizwa igitego. Ni ibintu byagiye bigora equipe ya Chelsea mu mikino yabanje ya sezo, kuko yari defense nibyo ushibye kuba abantu bari gushidikanya ku bijyanye na karite z'abakinnyi. Ariko sofa nimba kuri match ya Tottenham Hotspur kuri Tottenham Hotspur Stadium ubasha gukora clean sheet, Tafmo ugakora clean sheet, kuri Barca ugakora clean sheet eshatu zikurikiranya. Ubwo tutirengagije yuko match batakajemo ni ya Sunderland yonyine ne batsinzwemo ibitego bibiri, ariko kuri City Ground bakina n'ikipe ya Nottingham Forest nabwo bakoze clean sheet bayitsinda ibitego bitatu ku busa. Bivuze ko muri match eshanu ziheruka ni mufitemo clean sheet zigera kuri enye. Nekeza ko first of all defensive uri kumva ko Chelsea irimo iraza mu bihe nyabyo byo kuba ishobora kuba yahatana imbere y'ikipe ya Arsenal nayo irimo irascoringa cyane. Icyo nicyo mu byo watekereza nuko Chelsea kuri fronts zose z'umukino wakwitega yuko yaza igahangayikisha ekipe ya Arsenal marege iyo rekoro mbi tubonye mu mikino igera kuri 6 heruka. Kuri ekipe ya Arsenal ku mutoza Mikel Arteta yakishimiye ko afite Gabriel Magalhaes, kuko bimwe mu bintu birimo birafasha ekipe ya Arsenal mu gihe irimo iragorwa no kuba yakwigobotora adversaire. Akenshi iyo umukino utangiye uri tight ni imipira y'imiterekano, ariko still byatweretse ko nyuma ya Gabriel Magalhaes ngo ku mukino wa Bayern Munich igitego cya mbere cya Arsenal cyaturutse kuri corner watsinze ni Julian Timber. Twabonye kuri match ya Newcastle United twabonye Mikel Merino atsena muri zo set pieces. Bivuze ko n'ubundi still Arsenal ya turufu yayo ibafasha gufungura umukino, kuri ekipe ya Bayern Munich ya turufu ibafasha gufungura imikino kuri zino match zose zigenda ziba ziri tight, yaba ari Crystal Palace yaba ari Burnley n'izindi zose. Still ayo mahirwe yarahari yuko yaba ari Mikel Merino yaba ari Tima na William Saliba ni bamwe mu bakinnyi bagufasha kuri icyo kintu, ndetse n'abari muri Ricardo Carafiori icyo kikajya ku ruhande. Ariko none Arsenal iri kwishimira yuko muri iyi minsi itari kudepanda gusa ku bijyanye n'imipira y'imiterekano no muri open play. Ishobora kuza kuri ekipe nka Tottenham Hotspur ikayitsinda ibitego 4 bivuye mu kubaka umukino, icyo ngicyo ukagitekerezaho. Ariko nanone ujya kureba mu byakagize umukino akenshi wakishimiye yuko wakwinjiye muri umukino abakinnyi bawe bari on form, bari fit kandi bari tayari. Ekipe Arsenal wenda kubwa amahire nuko umutoza yavuze ati ntago abihambaye bya Leandro Trossard kuri uyu mukino bazakinamo n'ikipe ya Chelsea, kuko Trossard sofa niwe the most informed player w'ikipe ya Arsenal. Mu buhe buryo muri match eshanu ziheruka Leandro Trossard amaze kugira uruhare mu bitego 5. This season kugira ubyumve Trossard amaze gukina match 16 amaze kugira uruhare mu bitego 10, ariko ubwo mu bitego 10 amaze kugiramo uruhare 5 muri byo yagizemo uruhare ni muri match eshanu ziheruka. Icyo ngicyo tucyumva kuri match ya Tottenham Hotspur twabonye assist 2, tubona umukinnyi uhagaze neza ku rwego rwiza. Nujya kuri za Slavia Praha yari igaragaje, nuzamuka ajya kuri match za Bane yari igaragaje. Bivuze ko umukino wonyine atigaragaje muri match ya Bayern Munich kubera kavune yagize akabona ku munota 34, ariko niwe mukinnyi Arsenal sofa irimo iragerageza offensive kuba arimo aratanga ibisubizo kurusha abandi.